Aduh, udah kelar hatinya. Misalnya saya di base camp ini mah jarang rempling ya. Udah deh kayak 17 Agustusan nih ya. Udah kuncinya saja baik itu kita latihan 17 Agustusan. Jam ke siap tempur. Semangat telepati ya kan kurang lagi. Ah, good. Siap. Bantuan beli kendak ya. Baris, bener baris. Kira 2 sap dah. Tanggung bendera merah putih. Hormat! Rock! Kader kumpul. Kader yuk. Aduh, ya. Kumpul. Masih kumpul kalian. Siap, kayak gini mulai. Capek aing tadi hormat bae. Urang ngarek persiapan yuk 17 Agustusan. Atuh satrasi bos eta aturna kumaha ya jelemana ya lomba-lombana. Iya bae, urang misalkan lombana naon bae misalkan. Ada kayak ngajukeun mah sangar lomba coli gitu naon. Nah, pecit coli. Bu, ya juga beda. Jana. Beut anyut sih mah. Baik kasih bejat kelamin. Saya perlombaan naon Panjat Pinang, balap garobag oh. Badar karuku. Masukkeun naon? Jarum ke kontol. Ke Botol. Ya. Eta. Alon. Iya, Mas. Baru bisa joget kita malodan terus. Ngegelonya edan. Geus ku ari koin catur ya, lomba garobag kurang latihannya lah ku arinya Panjat Pinang latihan. Garobag.
Ih, si Dagul, panjat pinang. Tenin paling handap ya, Bos. Tenin paling handap. Dia paling luhur, sekali Dia tinggal mengisi ke budak Dagul sana. tadi. Oh, Mau kemana? nyawa. Di mana? Oh, di sana yang murun. Coba aku disamperin orang si Dagul kali itu. Ya. Oh, Kan tadi gitu. tadi yuk. Oh. Pakai scan. Umpat. Umpat, Jong, umpat. Si Rio kurang si Dagul lah. Tapi orang iya lah persiapannya lah ya. Orang belum bakar rumput ta, kuap lagi di tangan coba dia. Coba calangap. Dia calangap. Ah, iya Yo, cocok. calangap. Tah. Cep calangap. Jaki, yo calangap yo. Nu kencang ji. Ih. Calangap. Calangap lah ngelel. Iya. Ya, Gar. Bentar. Si Lokpur guys cocok sepeda soalnya. Dar karupuk deh Jo nya. Siap. Nah, dia ngasupkeun naon? Dia mah ngasupkeun dia mah Belut kena botol. ada botol deh ya. Pas dia udah belut pas Lur. Berarti panjat pinang kayak tapi panjat pinang si Dagul, si Jojo ya, si Asep, luhur si Rio, atau si Pikar dah luhur ya. Berarti sesana lomba balap garobagnya. Aing. Derek ngilu lomba balap garobag mal. Non bae. Berarti dia yang si Jaki lomba balap garobag oh. Derek ngilu lomba balap garobag. Garobag tapi na kan diburin aya nu ieu ngadorong. Oh. Oh. Aing naik dari ngadorong. Terus kuari orang latihan bari nungan si Dagul. Kayak si Dagul orang latihan panjat pinang. Oh. Ayo siap. Dari tangan dia tadi. Sa. Barudak. Si Rio kebel aja semuanya. Jak, cepat ke rokok aing. Gimana? Di bagasi motor. Oh, siap. Oh, gerak. Bos, sedang bos. Yang naik. Nah, lomba panjat pinang kayak yang bisa. Dia paling handap kuat dia bawa kan. Panjat pinang mau deh. Oh, paling handap dia ya di tingkat kabehan. Ayo siap, Ge. Kebal dia. Baik ya. Nyeri awak ya aing ya. Aing dipincakan. Dia ke timnya dia si Jojo, si Saimulin, si Asep, si Pikar. Oh, ayo Si berangkat. Rio jadi penggantinya soalnya si Rio tak ada lagi bibir aja bohak di bibir tur. Ayo siap. Kira ya kurang latihan panjat pinang lah kayaknya. Kurang dekat Tangkalan bes. Oh. ETW ke depan. Naik latihan listrik terjun ke setrum. Ayo. Lah. Iya bos. Ayo, buat timur. Dia mas keluar bae bos. Ayo burung dihandap. Atuh dia. Baju dana. Ayo, nah, cut. Jo dia mana, Jo? Ih, main gerobak. Woi, lagi cut kaiknya karobak. Ah, si Jo tah. Jo. Kuat, nyampe. Ayo jadi Kasep, bocil. Diuk kan diuk. Kuat tuh yuk, kuat. Kuat, mantap. Kejo. Lagi yuk mah. Ah, cocok yo. Kar bisa naik Jo. Salah. As. Terakhir dia ada Jo. Si Rio kudu neman tuan. Sip, caca. Nah, Dia cocok dah. Ah, Wah, iya arek. biang. Langsung euy. Coba nangtung jajan langsung. Nangtung Jo, nangtung Jo. Nangtung Jo. Woi, karanya mana? Halo guys, kembali lagi di channel Boncu Channel. Oke, kita sedang mengadakan perlombaan 17 Agustusan. Kembali lagi di channel Boncu. Yuk. Oke guys, kembali lagi. Oke, kembali lagi. Oke.
lagi channel Boncu. Kembali lagi dengan Obur. Ajot. Boncu channel. Juara pertama 500.000. Ayo. Gugur. Oke guys, kita sedang mengadakan lomba 17 Agustusan, lomba makan karungkuk. Kembali lagi dengan Obur si ganteng. Yo. Oke. Kembali lagi. Oke. Gimana lega jadi ya? Oke, Obur. Betul metanan di negara. Anep itu gitu anep mah. Si Alika. Alika. Terus ceklan bae. Alika. Ayo saya bisa. Ayo. Jadi dia. Oh dia seleketan deh. Yo. Saya yang Sudah buat. Gas kira mandi dia mau pakai obat. Woi, narik kencang. Woi, kencang. Buat gadis ini yuta dong atas keruat tuh. si Andi tahu mau aku dah. Ini yang ada ya. Woi dia makan mana apa tempel terus. Kok dijin video budak mah? Oh, lu main vlog. Vlog. Langsung lihat bon channel. Langsung lihat bon channel. Baik. Baik halangan bae tuh. Ajot. Teu boleh mesti alikan tuh. Baik. Tebur perkada dulu. Lima, empat, obat kan?
Siapa nih Jenny? Kedua.